3, 2, 1, evo nas u novom videu. Hajduk Gorica 4-1. Hajduk je s lakoćom pobjedio Goricu 4-1 i to golovima Brune Durdova, 2 komada, 2 asistencije Marka Livaje, gol Livaje, gol Nike Sigora na asistenciju Dajakova. Kakva prekrasna nedjelja. Evo, osmijeh mi ne silazi s lica. Fantastična utakmica, iako nije tako krenula, evo na 5. minuti su nam Gorica nam je onako malo neke planove privremeno pokvarila. Uremović je vraćao nekakvu loptu kilovu prema Lučiću. Evo, njihov napadač to uspio presjeći, zabit nam gol, odnosno piše se autogol Dominika Prpića. Međutim, ništa se tu strašno nije dogodilo, brzo se to sve skupa promijenilo, fantastičnom pogodkom Brune Durdova već u 13. minuti i onda još jednom kasnije. Što se tiče samog Durdova, Durdov je postao najmlađim Hajdukovim strijelcom u povijesti. Naslijedio je Nikolu Vlašića i jednostavno, evo, on je sadašnjost, on je budućnost Hajduka, sadašnjost i budućnost hrvatskog nogometa i sigurno budućnost hrvatske reprezentacije. Idem daleko, možda bi trebali malo smanjiti doživljaje, ne, jednostavno Durdov je to pokazao, bio je i prvi strijelac priprema Hajduka i evo sad se nametnuo kao stvarno jedan igrač na kojeg će Hajduk sigurno u budućnosti puno očekivati i dobiti. Dao Bog da mu se ne dogodi nekakva ozljeda samo. Što se tiče Livaje koji je bio evo, ponovno strijelac i dvostruki asistent, a ne znam više ne znam što reći za njega, nešto što smo već dodali, da je kralj baluna, bog baluna, sve epitete smo ispucali i jednostavno šteta je, evo, možemo se samo prisjetiti, šteta je što nije zabio onaj pogodak, onu dubinsku loptu Ivana Rakitića, koji je fantastično prsima prenio na drugu stranu, okinuo s lijevicom i nije zabio. Šteta, to bi bilo onako, to bi bila golčina o kojoj bi se pričalo. Evo, spomenuo sam i Rakitića. Rakitić je odigrao fantastičnu utakmicu. On se baš diže iz utakmice u utakmicu. I to, kako se on diže, tako se i Hajduk diže. Primijetili ste, evo, nakon pobjede protiv Dinama, ide sve na bolje. Rekao sam, daj Bože, 5 pobjeda, to bi se moglo dogoditi, evo, sljedeća je u Rijeci i vidjet ćemo. Rakitić je bio jako bitan, jer mu je visio taj 3. žuti, nije ga dobio, može igrati protiv Gorice, hvala Bogu da je tako. Tako da ćemo vidjeti, evo, sad ova utakmica će protiv Rijeke pokazati svašta. Što se tiče Rijeke, oni danas igraju na večer, čini mi se u 8, moram pogledati tajming kad je. Tako da ćemo vidjeti kako će završiti. Mi smo trenutno prvi s +3, ali imamo utakmicu više i imamo +4 nad Dinamom. To je bilo, rekli bismo, ipak iznenađenje kola. Naime, Slaven Belupo ih je onako baš išamarao 4-1. Dinamo ima neke svoje probleme, ne bi se tu previše ni veselili ni ništa, pustimo mi Dinamo, mi moramo gledati sebe. Što se tiče naše utakmice sa Goricom, svi igrači koji su ušli s klupe odigrali su vrhunski, najbolje je bio ocijenjen u početnom sastavu Marko Livaja. Evo vidjet ćemo samo što kaže SofaScore, kaže 9,2 je dobio Livaja. 9,2. Da je još zabio koji pogodak, imao je dobre prilike, nije ga išlo iz igre, zabio iz penala, ali zato je dao itekakve 2 vrijedne asistencije. Durdov je dobio 8,3 i Rakitić je dobio 7,9. To su onako 3 naša najbolje ocijenjena igrača. Kasnije su u igru još ušli Hrgović, Benrao, Dajako, Sigur i Jurak. Sigur je tu dobio najbolju ocjenu 7,4 od ovih koji su ušli, a posebno mi je drago što je, evo, ga Tuzo dao u ovoj utakmici priliku i Juraku. Skoke nije bilo u zapisniku, ne znam, možda ga samo izostavio za sada. Inače Skok je bio odlično odigrao i u kupu, a dobro, to nije nekakvo mjerilo. Kako god bilo, evo, mi smo kompletni, možda će se još i Bamba vratiti za Rijeku, to ćemo vidjeti, nema žurbe. Kako god, Hajduk je pobjedio 4-1 i sad sljedeća utakmica je u Rijeci. Pišite što mislite o ovoj utakmici i kako će završiti ona u Rijeci. To bi bilo to, vidimo se u sljedećem monologu, bye bye.